ام دی چینه سر بابتت خو کما بحث بحشتت کرد ان شاء الله تعالى ما او صدقات هيك خد تعالى دي ما بتا بحشتي كما بحثي بحشتي كريو ما قلت يا جنات النعيم ما قلت بشتنجي نابوان بحشتا دا قلق بحشتي ديت هي وام هاتين ما شرح كر ام قشتنا وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون يعني خد تعالى او بحشتا ما بحث كر او فيقيك ومقوتيك وخد تعالى داتا مروبو او جيك وقصر وقصير ابو ما تشيتكتن او بحرت بن مرتين وتشن ما قلت او خد تعالى خيزان مروب وطازه وجان كتن حور العين داتا ما خرب بحث كرين خد تعالى دي الصورة الواقعة بتي جزاء بما كانوا يعملون او بحشتا هندا خوشا طازه بوش دي داتا مروبه چه اگر چه سبب بجيتي چنكينگو كارت جانو طازه الدنيا دايت كري وجا خد تعالى ببحشتي ديتا تانكو وجا كامروف بكار خوب اعمال خود چي تبحشتي يان مروف رحمة خد تعالى چي تبحشتي دو بوچونه تاي وجا افرو كاكا خد تعالى حسكتن دي بحثي بوچونا ايكي كاين هكا خد تعالى عمر هلا خطباتتن دي بحثي اگر و بوچونا دوی کین که انسان عمل خوش چی تبحشت عمل مروف جه مروف خوش کرد بس بوچونا یکت بجیتن تویاب من رحمه خود تعالی نبید کس ناچید که اوه چه مسئله انشاءالله تعالی و هر دو خطبه دی بحث کین دانیک ما یا واضح بید که چا و انسان داخلی بحشت بید چونکه خود تعالی بیتما جزاء بما كانوا يعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون خد تعالى هم يود بتهر نبعشته چنكي انگو كارك مازن يد الدنيا داكري بس پیغمبر صلى الله عليه وسلم بده کس ناشته بحشته الا برحمه خد تعالى نبيت ادي چن بحثه بوچوني كان او بوچونا او يكي كو ان بيجين چنكي بده بحشت هندا مازنه بحشت هندا خوشا أعمال الإنسان لا يساوي الجنة هنديتو كارتا دباشو طازبا خرب خد تعالى بن جيتاي جحيلينيه ويبيربينا تانا اخوكم مروف كتشكا خد تعالى مروف ناجريتن بس هر جحيلينيه حتى انسان مريتن بشت طاعتي خد تعالى تبكى چه گناه تیدا نبن بجیتن تو نشی بحشتید کردی بو چونکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بته اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بته من بحشتك دانا بمروف چاک ابت کریارت وان باش بته چه چوان ندید یا اونا بیننش ندید یا ندبینن هندی عردك خوش بیتن نیزیک و بحشتش نابیتن نتا هایل بیا همه انسان نچه بیتا جهت خوش ایک بیتا از چه فلان کسا فلان دولت یا هابی بیتا هندی بوتا بیجن هر وکو بحشتین اگر انسان گلک جارا چی تا بخو خیالا امروز داشته عردت خوش برای خوش که تنده مروف چه جاکه و جا مروفت فریتو مروفت تیتو مروفت چیتو مروف بخو تصویره که جانت خیال خودت شکری بشته او خیالت مثلا که ذکاء اصطناعی هی هر بیجا ذکاء اصطناعی نو که هی هبت نو که پیچکت شرازه هر بیجا ذکاء اصطناعی مدفتن تو بومن بحشتا فردوسی بومن رسم کی بومن چه کی او دی محاوله کرد بوتا چه کرد او ده بوتا بجا دارو بارکه و بحشته که گلکا جان و تازه ده بوتا چی کتن بس ناگته چونکه نوکت چه تشتک ذکار اصطناعی قوت ترینی بوتا تشتا چه کت هر بجا من بحشته که چی کت ده بوتا چی کت بس ناگته و بحشته و خود تعالی دانا بند ناهی تکریم پیغمبر صلی الله علیه خودی سر ببیت الا ان سلعة الله غالیه الا ان سلعة الله الجنه بتهشيار بن كريم خد تعالى سلعوا بضاعوا او تشتي خد تعالى فروشي تهنگو يلكي جرانا ناحية تكرين وش پیغمبر صلى الله عليه وسلم بتتظن او چا او خد تعالى سلعوا بضاعوا چا بحشت ناحية تكرين تابو چا بشته
الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليس عوضا للجنة. بتأفكر يارد باش كو خد تعالى قلت يما ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني افكر يارد ميد باش اگر مروفت بنا بحشته نبهای بحشته حتى بحشتا كري كازمانا كب شب روج المزقفته بيجيته والله ما من يخو كشته از ده این من بحشت بخو كري بيتتونه شي تبهاي وقيمتها هندنية كتو بحشته بكري تا او پارنیه که تو بحشتی پیب کری بس اف اعمالت مروفه اف شروع کریارت مروفیت باش بنا اگرک مروف کویتا بن رحمه خودت تعالی بچتا بحشتی جاشیار بین کسی المبقو خوش نکده از اعمالت خود شد به هنده پیغمبر صلوات خودی سر بن جارک الجارات بجیتن لن يدخل احدا عمله الجنة قالوا ولا انت يا رسول الله قال لا ولا انا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا. ببيته هشيار بن چه مروفك چه كسك چه آفرتك چه ظلامك چه گنجك ككچك فعملي خو ناچده بحشت عملي و كس ناچيدن كس گوته كس ناچيد صحابي من دهوش بين گوته يا پیغمبر خودي گوته خودش كريارو عملي خو ناچه بحشته پیغمبر گرنجی گوته نخیر گوته حتی ایش کریارت خو ناچه ما بحشتی او پیغمبری که خود تعالی لی گردیل همیاب قدر و قیمت تر چه گناه سر نه گناه تو اخر صافی بین گوته ایش ناچه ما بحشتی اگه خود تعالی برحمه خو من نبت و فضل و کرم خو من نبت ایش ناچه و عندي بجني باچاوا اب اعمالات بیت خود تعالی هکر رحمه بتدا نبت خود تعالی کرم گلتنه که بیتو نتوت یاوی مزگرد نوکه چنده ها کس نوستینه ونیا احتمال انا بجمع نیوه کامه بس سیکیه کامش نوکه نوستینه نزانن هر خود بیا ایدن او نکم نبن رحمه خود تعالی هی خود تعالی ولی نکرنه الرحم سرده نبر یک آیش بینه بحش اینه بینه مزگرد بنده بجنت کس ناچیتن بنده اثر که دا پیغمبر صلوات خودی سر بن ادبیجیته مروفه که عابد هبی عابد زاهدن چنه عابد زاهد مروفه که خوب بس دا بیا خود تعالی حتی عندك اثر بجن اوی چوب یا تشکفته که با تشکفته که با وی پرستنا خود تعالی کرد و طاعت خود تعالی کرد چه جارانه تتناف کسی گل کسیش نتاخف بس شولا و او بی پرستن و طاعت خود تعالی و مروفه کرد جا عندك اثر بجن ام مروفه خوی بچاوه کش به هر دو چاویش بیوه نبین و خود تعالی بود تسخیر کرد بی اوش کفته او تیوه اتشیا دست نویجا خوب شوتن و بچتا دست آبا و خارناوش ولی کرد بی که داری نکویتن یعنی خود تعالی به هند صنایی کرد بی و خارن هش کفته و حبی و خارنا خود خار و دست نویجا خودش و سردمت ششت و طاعت خود تعالی کرد گل کسش ند آخف و جا عندك اثر بيجن 40 سالات و حالت ایدا عندك بيجن هر گنجنی خو حتی کو مری اوی بس طاعت خود تعالی کرد گل کسی ند آخفت و کس ندید و اوی چه گناه کش نکر بو چه گناه نکرم چونکه شکفتی ندار کرد که کسی ببینیدن آن معامله گلی که بکتن آن بحث ای که بکتن آن جاوی آفرت که بجنه که بکویتن آن هنگی و وقت دا فیسبوک و انترنت هبین که جاوی تو تشتی خلط کویتن و سردم افتشتش نبینه چه جیرانیش نبینه که گل پاخو چه حوالیش نبینه که دسته و بگیرید بتا عردت خراب بجید اوه بس شکفتی و بیو اوه بس طاعت خود تعالی کر حتی کمری بش خود تعالی دم عالم كم ميزان مروف وأعمال مروف وتين وبتبع حرب حشتي وحرب جهنم وباء وتينتن بيشتي حتى قدورة وكسهات وتأخذ تعالى قاس كلا ملائكته فلان كسر فلان عابد بنا بحشتي برحمة من رحمة بيدو بري ببنا بحشتي يبقى برحمة وتي وقتك ومروف غالبي كبرحمة خذ تعالى دي تشيتن وتي يا رب درست باخف الإنسان وتي يا رب وتي بلا يا عبد من خذ تعالى و مزنات یا خواه جوابا ولا ما عبدت خدته با قلت يا ربي قلت من برحمة خو نبا بحشت قلت من بأعمالت منو طاعتي منو پرستنا من ببحشت
قلت من جي خو خرطة عطي تبايبر من همه او جي وجحيليني وجنجين يا خو من تشتشتي خلت نديت يا ونا من عالم ونا من كريا ونا من قوت يا قلت وجدي بوش من رحمة خو بايا بحشتي من اعمالو او كريارو پرستنا من بوتا ها بشد ميزاني دو من بابا بحشتي قلت وبالرحمة خو بابا بحشتي قاوي طاعتي تنكري وكم من رتا اوه بشب روش قال عالمي درد كفت آخر نتخلت قلت نبيت شابتو بس بحرام كفتن اوه بس قوي خو قلت كه خدا تشتي حرام اوه هزماني و خير و بيفت باش نتات اوه الرحمة خو بيضا يا ربي نمن انا خذ تعالى قلت يا قالي ملائكة من قلت لبيك يا الله قلت بلى يا رب قلت احصوا له عمله قلت كهرن عملي وخربوا طاونة ميزان دا قلت هاي كدي عملي وكديش بحشتي أنا چقدرش بكسي بظلامي نكن هم خيرت ويتكتكي ويتقر ويطمع هر تشتكر بتوفيجنت ترازي ودا يا خيرا بيجن ملائكة ترازي إينو أو شولو كريارت وهاونت دا قلت يا ربي ام با كي نعمته وبوفيجنت ميزانية دا نخافات هل ناهد قلت البصر قلت يا تشافا ما قلت روایتك بيجيتي خوي بتشافا كيش بي بس بابو هر دو تشاف قلت هاونت دا هندي هاتن او كريارت وكر نهان برانبري تشافا بو قلت تعالى چه بيشتما وإن تعدوا نعمة الله هنقو خرال البركري وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها خذ تعالى القرآن إذا بيشتما هكا إنك إيك نعمته منها ومن قالهم قلت لي كابتني وجد شاف نعمته أف شاف نعمته دفن نعمته هزمان نعمته ليفتا نعمته أف برويتا نعمته سريتا نعمته دستتا تبلاتا نعمتك بيتا نعمتك وجوارت شنت أعضاء لشيتا هنا خر نعمتك هكا او كريارت ما باوجنت ميزان خيرت ما دا يك نعمتي حال نايد بجيت أبا بس شاوت وهندي هاتن نعمتا تشابا وعبادتي خود تعالى ناكر بي فدي كيفا چيتن ديوه دشت بو جهنمه وعبد ايزاني ملائكه ديوه كيفا بان هكا بعملتو بين دشت جهنمه هر راز قاس كر يا الله قلت يا زي پشمانم يا رب يا رحمتك قلت يا رب برحمه خو من ببنا خازناتهم بدي خود تعالى قرنجي بدي ديها برحمه من وعب داي ببنا بحشت وجامي قلت شينا به خود به دعاء خود تعالى بخازن خود تعالى ما بالرحمه خو باخيتن خود تعالى والما بكتن وام كبنا بن رحمه خود تعالى رجقيات امتي ما داخلي بحشتكت كاس ما بلا عمل وكريارت خو نخرت كود داخلي بحشت بيتن كود داخل بيتن يا رب ترحمه خود قلما ومالد ما وكاس وكارد ما او البلو او حال ما بيتن يا رب ترحمه خود قلب بكي دا بس داخلي بحشت بين كو ام داخلي بحشت بين هنگي ان شاء الله خطباتتن افكر يارت ما بحشت درجات بلند كان او بوچنا دوي يا رب ترحمه خود قلما بكي واقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم فاستغفروه انه الغفور الرحيم